sya, so. Sekali lagi yang 3 huruf ini. Sa, sya, so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu lagi kita dalam video Ayo Belajar Iqra. Dan pertemuan kali ini kita akan meneruskan baca Iqra 1 halaman 13. Jadi sebelum itu kita ulang dulu satu halaman sebelumnya, itu halaman 12. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacakan ta'awuz dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 12 pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya itu tentang sa dan sya. Baik, kita baca. Sa, sya, ya, hampir sama tapi beda makhraj hurufnya. Sa, sya. Sa, a, sya. Sa, a, sya. Sa, sya, sya. Sa, sya, sya. Za, ta, sya. Za, ta, sya. Sya, za, ta. Sya, za, ta. Da, ra, sa. Da, ra, sa. Sya, ta, za. Sya, ta, za. Za, ha, ta. Za, ha, ta. Kha, sya, ba. Kha, sya, ba. Ja, ra, sa. Ja, ra, sa. Sa, sya, a. Sa, sya, a. Ra, sya, za. Ra, sya, za. Ha, sa, da. Ha, sa, da. La, kha, za. La, kha, za. A, sa, sya. A, sa, sya. Sya, za, ra. Sya, za, ra. Kha, sa, da. Kha, sa, da. Sya, za, ja. Sya, za, ja. A, ba, ta, ta, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sya. Baik, kita teruskan ke halaman 13. So. Sekali lagi, so. So, a, sya. So, a, sya. So, sya, za. So, sya, za.
sa ra so sa ra so so ta za so ta za da sa so da sa so sya ra ta sya ra ta sa kha so sa kha so ha so da ha so da za za so za so za 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 so za za so ha za ra ha za ra sha ba so sha ba so sa ja za sa ja za so da kha so da kha so ja za so ja za sha ra za sha ra za ta kha so ta kha so a ba ta ta ja ha kha da za ra za sa sya so. Sekali lagi yang 3 huruf ini. Sa sya so. Baik, terima kasih. Demikianlah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sahabat lebih cepat untuk bisa dapat membaca Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.